Nkole Media TV twakwakira webale kutukunda sharing subscribing erizoba program yitu AMAGARA twija kureba omugasho oguri omukuri ensenene bantu bingi nitukunda ensenene ate tuli omu season yensenene iwataka zire ebiroko wanyo ishayona nizikwikawo so twakureba omuntu wali ensenene nofuna mugasho ki ensenene zine protein yamani ate protein eriyo mu nsenenezi nekiza protein eriyo mu bintu ebingi bitukumanya nkebine protein yamani nka amahuri hamwe n'enkoko na nebihimba nitumanya nti byine protein yamani konka ensenene nekora ki nekizebye bintu byona eine 40% protein ate ensenene eine 43% fats hamwe na 13% dietary fiber fiber eri kuyamba ha mere okutambura omu intestines zitu oyihireho proteins na fibers eziriyo mu nsenene zitu ezi ensenene zine antibacterial effect niziyamba iwe omuntu ari kuteganisibwa infections iwe ari kuteganisibwa infections habwaka antibacterial property akariyo mu nsenene mutayi wanje nikayambaje omubiri gwawe ate ensenene tizina antibacterial properties zonka niziyamba nervous system yitu eba healthy nizimaintaininga nervous system yitu habwe kirungo cha vitamin B1 ekiriyo mu nsenene hamwe ne kirungo echa vitamin B12 ekiriyo omu nsenenezi era echa kirungo cha vitamin B12 tikikuyamba kyonka nervous system nikiyamba na digestive system yitu kuba ne functioninga jejejeje ate ensenene zitu ezi zine ekirungo ekikuyamba ha energy iwe atine mani nochero mukasheshe orikura waburabura senene yitu eji mukutayi wanje nereta amani netwa energy ate cyakandi inuzire no manye kintu cyaba kinuzire nikikuha vibe nikikuretera wakikunda munonga andi wakikunda munonga nikikuretera amani so ensenene zitu ezi mutayi wanje nibyo birungi byizine konka iwari kukira kugira nti wazirya noribwo munda noba noribwo munda habwo kugira nti ensenene iba kuba bazikarangire ningashe yazikaranga nabatazikarangire je ensenene wa bano yenda oreme kuribwo munda nobo ine kuzikaranga zisaje ohurira ziri crunchy ecyakandi omwanya guba kuzikarangiramu gwine kuba guri clean ate ekindi ensenene zitu ezitizine kusirira zasirira niziretero munda hakora ki hayetabura kare mutayi wanje ejo niyo migasho eriyo mu nsenene ningashi emigasho yo kwiya omukurya ensenene wazireba yo naho hori zakire because they are very nutritious. Program yitu AMAGARA nikwe yarebeketi webare kunda Nkole Media.